Dobro večer, selam aleikum. Poštovani gosti, poštovani prijatelji, poštovani preporodovci. Ja sam prije par godina bio na jednom danu Bošnjaka. Tek odnedavno se ovaj dan Bošnjaka slavi u Bosni i Hercegovini. Do sada se on slavio prije svega na Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, pa i Turskoj, u dijaspori. Ali nekako se čini da Bošnjaci, znate, što su veći ovi napadi na Bosnu i Hercegovinu, na naš identitet, našu državnost, Bošnjaci sve više pokazuju ovaj smisao za homogenizaciju i za patriotske sadržaje. Međutim, prije par godina na tom skupu povodom Dana Bošnjaka, moram to s vama podijeliti, ja sam imao dojam da prisustvujem nekoj vrsti komemoracije identitetu, vlastitom identitetu. To me porazilo. Nije to samo moj poraz bio, to je poraz svih nas. Da slavimo nešto da slavimo jedan datum, historijski datum, a da je to komemoracija. Strašno. Koje su okolnosti 27. septembra 1993. i 28. septembra 1993. Koje su to okolnosti? Pazite, vi imate dvostruki obručuk oko Sarajeva, rat sa Srbima, silovanje, genocid. Otvara se fronta sa Hrvatima. Naši ljudi se tamo razoružavaju po Hercegovini i vode se po logorima. Do jučer su dijelili rovove sa Hrvatima. Vi imate onog izdajnika gore, Fikreta Abdića u Krajini, koji osniva paradržavnu tvorevinu unutar našeg sistema. Dakle, vi imate pritiske međunarodne zajednice, se potpiše podjela Bosne na 3 dijela. I u takvim okolnostima, mogli bi čak reći, dakle, nemogućim uvjetima, mi na to ne pristajemo. I Alija Izetbegović, uz, dakle, politički naš vrh, politička elita, vjerska elita i ono što je najvažnije, intelektualna elita. Intelektualna elita okupljena oko bošnjačke zajednice kulture, Preporod, vraćaju historijsko ime Bošnjak. Ovaj datum je datum naše pobjede. Ovaj datum nam govori da ništa nije nemoguće ako se pouzdamo u sebe. Nama niko ne treba. Niko nama ne treba. Mi trebamo jedni druge. I to nam govori ovaj datum. 1995. godinu mi dočekujemo kao narod koji je obranio ovu zemlju i sačuvao njezine vjekovne granice. To je ovaj datum. E sad, bitno je spomenuti neke činjenice koje se tiču Preporoda i ovog datuma. Šta je uopće Preporod? Znate, mi imamo jedan problem uopće shvaćanja šta je to bošnjačka zajednica kulture Preporod. Neki ljudi ni dan danas nisu shvatili da Preporod nije osnovan 1990. godine. On je obnovljen 1990. godine. Neki, nažalost, do dan danas nisu shvatili da Preporod, bošnjačka zajednica kulture Preporod, nisu islamske novine Preporod. Preporod je institucija stara 117 godina. Preporod je ono što je Hrvatima matica Hrvatska, a ono što je Srbima matica Srpska, to je Preporod Bošnjacima. I osnovan je 1903. godine kao gajret, kao vakuf u kulturi i obrazovanju Bošnjaka. I osniva ga ko? Safet Bekbašević. Naš preporoditelj, naš veliki pjesnik, naš prvi doktor nauka u Beču, taj čovjek ga osniva. Mi tokom, dakle, vremena gajret je zbog naših romantičarskih priklanjanja čas Srbima, čas Hrvatima, gajret je bio prosrpski. Narodna uzdannica koja se osniva 20. godina 20. stoljeća je prohrvatski. Sve to nestaje 1945. godine. Nestaje merhamet, nestaje narodna uzdanica,
nestaje gajret. Nema. I osniva se Preporod. Na osnivačkom odboru se nalaze mladi muslimani. Među njima je Alija Izetbegović. 1945. godine osnovan Preporod u koji se, dakle, slijevaju sva dotadašnja društva Bošnjaka koja su egzistirala. I on traje 4 godine. Znate, previše su se ti mladi muslimani tamo okupljali oko Preporoda i oni ga gase 1949. godine. 4 godine mu je predsjednik, advokat Zaim Šarac. I vi tu možete vidjeti, dakle, da u onim periodima dok mi Preporod imamo kao ideju i misiju, bez obzira kako se on zvao, Bošnjaci nekuda idu, mi bilježimo neki progres. To su ona vremena na koje se mi pozivamo i s kojim crpimo onu snagu našeg identiteta. Kad nema Preporoda, nema ni nas. Gubimo se. Dakle, ja ne mogu ovo dokazati, ja ću to provjeriti. Mi u ovoj godini, recimo, proslavljamo 50 godina islamskih novina Preporod. Ali ja sam uvjeren da su te novine dobile ime po ovom Preporodu. Jer to isto, pazite, bila grupa ljudi koja se okupljala uz islamsku zajednicu, koja se okupljala uz Preporod, ista grupa ljudi. I 70. godine oni obnavljaju, nešto rade, partija im daje da nešto rade. 90. godine imamo obnoviteljsku skupštinu Bošnjačke zajednice kulture Preporod. To je 30 godina mi obilježavamo u ovoj godini. 30 godina obnavljanja Preporoda. Mi smo ovu godinu prozvali godinom Preporoda. U nadi da će to biti godina našeg buđenja. Planirali smo masovne iskorake, nažalost korona nas je zaustavila, ali ne smije korona biti izgovor za nerad. Te 1990. godine Muhsin Rizvić, naš veliki naučnik, povjesničar, historičar književnosti, izlazi u Sarajevskoj vijećnici i čita ove riječi. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, mi danas prisustvujemo jednom značajnom historijskom trenutku naše kulturne renesanse. Sudjelujemo u činu oživljavanja društva Preporod kao matice okupljanja ne samo bosanskih muslimana, nego i naših sunarodnika u drugim krajevima Jugoslavije, te iseljenika sa sve 4 strane svijeta. Postavljamo osnove integracije naših stvaralačkih snaga na plemenitom poslu njegovanja, razvijanja i proučavanja naše kulture i povijesti, nauke i umjetnosti i sve to u ravnopravnom i plodotvornom odnosu sa kulturama i znanstvenim dostignućima drugih naroda i civilizacija. Ovako je započeo svoj govor Muhsin Rizvić. 1903. godine, to će biti vama zanimljivo u Zenici, osnovan je odbor Gajreta u Sarajevu. Ko je prvi grad? Ko je bio prvi grad u Bosni i Hercegovini gdje je osnovan drugi odbor Gajreta? Ovdje, u Zenici. Toliko je bila Zenica važna. I danas je važna. E sad, šta se nama desilo? Zašto smo naš identitet pretvorili u komemoraciju? U čemu je problem? Ne može biti samo problem u ovim napadima koji se stalno događaju. Pazite, ti napadi su neprestani, kontinuirani. Iste one vrijednosti koje su napadane 1993. godine. Napadaju se i danas. One su tada bile pod oružanim napadom. Sad su pod svim drugim napadima, pod medijskim napadima. Vi imate tog Bašagića, ja stalno to govorim, jer moramo govoriti to da shvatimo kakav mi problem imamo. Taj Bašagić piše svoju doktorsku dizertaciju koja se zove Znameniti Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. On je objavljuje 30. godina kao leksikon. To je prvi leksikon Bošnjaka. I onda piše tamo na kraju te svoje dizertacije, tog leksikona, ja se nadam, eto, da ovaj moj skromni doprinos će poslužiti sljedećim generacijama u istraživanju, da je ovo tek samo početak i praktički se ispričava što je to tako oskudno, ali on je imao bolje resurse i tako dalje. I prošlo je 100 godina od tada i mi nemamo leksikona. Nema leksikona. 100 godina je prošlo, nema leksikona Bošnjaka. Što ćemo sad? O kakvom ćemo mi progresu pričati? O kakvom progresu mi možemo pričati ako nismo završili izgradnju temelja? Nemaš temelje, a htio bi kuću.
Ili ima još veće apsurde. Imate Bošnjake, grade kuću od krova. Napravi krov prvo. I sve se sruši, naravno. Sve nakrivo. Imate jednu situaciju, ja kad sam došao iz Zagreba, ja sam 17 godina aktivista preporoda. Došao sam 2011. iz Zagreba, radio sam u preporodu zagrebačkom. Nisam mogao naći posao. Ne bunim se zbog toga, ali tražio sam posao, hodao sam okolo, nudio sam se u želji da pomognem. I sretnem jednog funkcionera koji me je pozvao na razgovor. I razgovor je krenuo, ja sam bio sretan, mislio sam ponudit će mi čovjek posao. Sjedim nasuprot njega, čekam, ništa se ne događa, on nešto priča. I jednom trenutku ja pitam, oprostite, zašto ste me pozvali? A meni kaže, znaš, ja volim mlade ljude, na mladim ljudima svijet ostaje, ja se volim savjetovati s mladim ljudima, znaš, ja sam tebe pozvao ovdje da te pitam jednu stvar. Šta je nama radit? Ja sam u šoku bio, iznerviran, odgovorio sam mu, znaš šta, hajde ti lijepo iz one fotelje tamo, sjedni ovdje gdje ja sjedim, a ja ću sjesti u tvoju fotelju pa ću ti reći šta da radiš. I stalno mi ta pitanja, odgovor je jednostavan. Jučer smo imali savjetovanje sa dijasporom, video jednu online konferenciju. I stalno upadamo u iste greške. Kukanje, plakanje. A nemamo odgovora na to šta nam je raditi. A odgovor je vrlo, vrlo jednostavan. Samo jedna riječ. Radit. Samo jedna riječ. Radit. Profesor Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Bosni i Hercegovini, koji vas veselam i pozdravlja, nažalost nije mogao biti večeras s nama, u tim raspravama našim jučerašnjim kaže, pa mi Bošnjaci smo ko neke mačke, samo se tjeramo, samo bi se tjerali. Pa da na to liči ovo naše udruživanje. Ne želimo mi ulagati u institucije koje imamo, mi bi stalno nešto novo, ko mačke koje se tjeraju. A znate kako mačka koja se tjera, šta ona radi? Svaka 3 mjeseca okoti po 10 mačića. I onda ne hodaju okolo, gladne, onakve, šugave, nikakve, crkavaju negdje. Na to liči ovo naše udruživanje, nažalost. A šta je preporod? Ime je nebitno. Eto, zvao se Gajret, zvao se Narodna uzdanica. Preporod kao ime ništa ne znači, ako ne ispunjava svoju svrhu. A mi tvrdimo, znate kakvi su Bošnjaci? Malo im treba. Mi smo se uspavali smo se, itekako. Ali, znate, ona žeravica je ostala. Ima one vatrice. Pepeo je popadao. Po toj žeravici treba ga malo raspuhati. Samo to. I vatra će se ponovo upaliti. Ali to ne mogu ja. To ne može Ajdin. To ne može Nedim Talić. To moramo svi zajedno. Jer nije tu preporod zbog mene, zbog Sanjina, zbog ljudi koje sam nabrojao. Preporod je tu zbog vas, zbog svih nas. Kao ideja i kao misija. I to ne bilo kakva ideja, nego ideja vakufa. A to je vrlo zeznuta ideja, da se malo čršćanjerski izrazim. Vrlo zeznuta ideja. Vi znate da je vakuf djelo, da sva naša djela prestaju u trenutku smrti, a da ostaje ono što smo ostavili kao vakuf u našoj djeci i kako smo ih odgojili i da ostaje ono što je ostao kao vakuf u česmi, u izgradnji džamije i tako dalje. Ali i vakuf u smislu kulture i obrazovanja. Znate, mi često vakuf gledamo samo kroz građevine. Nije to samo vakuf. I nije meni cilj ovdje da vama govorim o tome
da trebate davati neki novac. Ne. Trebate davati svoju energiju, trebate davati svoju snagu, svoj entuzijazam. To trebate davati. Jer šta je kulturna zajednica? Bošnjačka zajednica kulture. Šta je to? Šta je to? Ako nisi kulturna zajednica, ti si ništa. Pa zašto nam napadaju tu kulturu? Zašto nam niječu ime? Zašto nam niječu jezik? Zašto nam napadaju na armiju Republike Bosne i Hercegovine? Na te simbole. Zašto nam napadaju na to? Zato što se želi razbiti u temelju. Želite razbiti kao kulturnu zajednicu. A kulturna zajednica je mjesto homogenizacije jednog naroda. Ako se ti nemaš preko čega homogenizirati, ti nisi ni politički faktor. Nemate. I oni dobro znaju gdje udaraju. A mi još nismo, nažalost, shvatili gdje se trebamo braniti. I šta je prva linija obrane? Pa hodamo po ovim skupovima, idemo malo patriotizma, idemo malo se pokazati, idemo malo ubući toaletice, ajde, malo ćemo biti Bošnjaci večera, sutra ćemo hodati malo i tako. Ne može to tako. Ne može to tako. Šta je nama raditi, dakle? Nama je raditi. Ne trebaju nama paralelne institucije u ovoj državi. Znate, i za vrijeme Jugoslavije imali su Hrvati i Srbi jugoslavenske institucije, zajedničke institucije, ali imali su i svoje. Mi nismo imali. Mi sada imamo taj problem. Kada radimo paralelne institucije, ako ih radimo, tada narušavamo one državne. Ali mi imamo preporod ljudi. I to smo zanemarili. Preporod je ta izgubljena karika. I o tome moramo govoriti i to je nešto, neka misija koju trebamo širiti oko sebe. Pa zar je to Sarajevo tako daleko od Zenice ili Zenica od Sarajeva? Kakve smo to granice stavili jedni među drugima? Pa nevjerovatne se stvari događaju. Imate tamo, ovaj Sarajeva kaže ovaj Zenice, ja sam u šoku, ovaj Zenice je tamo, kaže seljak, ovaj iz Krajine kaže mene Sarajevo ostavilo. Nevjerovatne kakve se razlike radimo među sobom. A onda počnemo kuhati. Mi moramo biti jedinstveni. Mi moramo jedinstveni biti. Nismo jedinstveni. Šta je to jedinstvo? A šta je to jedinstvo? Pa nije to jedinstvo da moramo svi isto misliti. Pa to su osnovne stvari. Ne moramo svi isto misliti. Pa lijepo obrazovali smo se, izborili smo se za demokratsko društvo. Ne moramo svi isto misliti. Ali postoje neka načela oko kojega moramo imati konsenzus. Ovaj datum današnji nam pokazuje šta? U nemogućim uvjetima da nema kalkuliranja sa imenom naroda, sa imenom jezika. O tom jedinstvu govorimo. Nema kalkuliranja sa državom. A to ko će biti u kojem stranci? Jedan će biti u SDA, neki u NIP-u, neki u SBB-u. Oni tamo vole Jugoslaviju, vole se tome vraćati, oni su u SDP-u i tako dalje. Neka budu. Preporod je širi od toga. Širi od svake stranke. On je kulturna zajednica. Nemojte reći da je nemoguće. Moguće. I to nam dokazuje ovaj datum. Datum naše pobjede. Hvala vam.